Mosia ruang phum na an mu chuak ta invain che bai le ule tun ruma chuan Bible mi ro pui ber Paul hroi tu ro pui Mosia chanchin kan soi lang lenga a chanchin hrim hrim hi chu he chane la ngai hian kan soi nual to a tun ruma chuan a thi hnuwa a ruang omna phum ani chungchang kan tar lang do na ni Bible Deuteronomy bungsum thum pali changa changruk Tudi chuan lalpa chia lo Mosia chu lalpa thuangin Moab rama chuan athita tin bet pior zona Moab rama ruama phuma nima sela athan chu tun thlengin tu main an hrelo tin Bible kan huani pathian na chia lo rin Mosia thi tir dan hi amak ang reng khop maya hedi taka hroi tu ro pui chu athi ani pon ami te jinga thi in ro pui taka han voi han tha aphu te lulne ai gupta ro puina zong zong nula mel thale nal kalsana ami te jinga pathian du dan anga shom tuar ral rai ani te lulne Israel mi de po khan aro pui thei ang ber tha an du don sia ma se chu chu pathian tum dan ani si lo an lua tur ram kanan ram te han thlir tir te te a anom dan tur hove ka siam sin aram tiam chu lu aphal lawang loya hei hiam pathian maka ani zia alan tir chiang khop thung ani hei tak hi kan zui pathian dang lam na mi hring den aro rel kan hriat thiam rual lo ani na pakhat po ani renga aphum na tal te hi chu mi te hriata han tar lan ve om tak ani laya tu ma hriat lawa an thup bo mak te hi thil mak atling ani Bible Deuteronomy a hian Mosia phum na hi tun thlengin tu man an hrelo ati chungin khowela thil thui jong pol le pathian thu zir mi tam tak chuan Mosia phum na hi zon chua thei to nge ain be sei kata Bible in tu man an hrelo tima se Bible scholar theology an rin tlak tak tak te ziak danin Deuteronomy hi isua pian ma BC sang khat zali paruk vela ziak ani dai to a hun lai le tun hun lai ngai to in khovel om dan le ni phung khovel le lung sap tonga a geographic condition adang lam to e ma chu wangin mu chua thei ani to ang an ti ve tlat ani Mosia than zon nan hian mi ho sa tak takin sum tam tak a invest hre ho lawa ti chuang kumrei tak atang to khan Mosia thanom na hi mi thiam ho archaeologists hawin azon na pui berana yin an bei chiam ta hlomani tin Mosia Moab rama pathian thuwa thi nu hian chiang takalang chu athi khan pathian ya phum ngai ti hi arin thaya direct takin pathian in a phum lo ani pon avantir ko te thu apenge yang ti arin thei chu mai ba ka Mosia thi khan phum ani nga lo ti chiang takin kan hre thei ani Bible in sei kherlo ma se thuthlung thar lama juda bung khat chang kwa Mosia ruang chu vantir ko Mikael le diabol ten nasa takin ain chu ti kan huwa nasa takin Mosia ruang in chu in vantir ko Mikael le setana diabola ain bei ti kan hria ani vantir ko Mikael hian setana kha ti ngai na a hriat lo wangin pathianin rol turin akal san ta ti kan hmu ani heta chiang takalang chu Mikael hian Mosia ruang chungchanga diabola angam meulo awangin pathian han puntia hriat thaya Mikael lam pathian puntura Mosia ruang akal san chung hian diabola hian Mosia ruang chu alauta nei ve ngei tura ngai la diabola setana hian adu ber Mosia tharawa chang phasi lawa arwang se thei ral thei hi achu ve anita ber ma se taksa chau po pathian in alo ho tlat alo nia Mikaela Mosia ruang la tura pathian in atir hi diabola setana Lucifer ne bok chuan alo chu boya Lucifer hi vantir ko zinga po aro pui ber pol ni awangin Mikaela hian angam me ulawani Bible in ziak lang kherlo ma se Deuteronomy ya Mosia phum thu kan hu chian to awangin Mosia ruang hi pathian hian diabola the na tanga la in aphu mani ti kan hre chiang thei ani atirama kan soilan Bible in Mosia phum na hi tu man tun thlengin tu main an la hrelo ati chunal sataka zon zel ania kumza som ni mi ania thi Mosia phum na lai nia Bible in asoi bit pior zona Moab rama rom le chevel zong zong Mosia than ni thei omangai to phot chu thil hlui chui to Paul thil hlui zer Paul archaeology chho chuan an dap wal vel chiama Mosia phum na zong tu lang sarber chu rinwata ania ani hi United States Ohio State apiang ania ani hian nawalong hu chuak ngai ya ai nga ya afin fi na nei thaber ne in chal tu kha ani tin Bible hun lang
za chuang mi hriat hlo tak tak le hriat hlo vak lo omna te thlenga mu chuak tu ania Bible lang thil mu chuat te hi atam zo su dik le fin fe na po om ngei te an ni lain a thene ro chu pompui har save angreng tak an ni hlom thung ani ho hian mo sia phumna ni ngei rin a thi na tlang chu an dap chho tan ta a pathianin mo sia a thi dona a hroi chho na tlang Bible Deuteronomy bung som thum palia kan mu tin mo sia chu moa phai tangin zergo zona nebo tlang pisga tlang chi pa chuan han chowa tin lalpan gili tram zong zong dan thleng ne en tira Naphtali le Ephraim ram zong zong Manasseh le Judai ram zong zong a thang lam tui fin ria thleng chim lam le tum khopui zergo phai ruam zorar thlengin tin lalpan he na he ram hi ani Abraham ate Isaac ate Jacob ate he na I thla te ka lo peang tia che chama ka lo tiam kha a mu zong ka mu tir phot chia nima sela chu ta chu ne kal lowang mo sia ti na tlang ne bo tlang chu tun lai man ro thajok te mangin an dap zui ta ani Bible pathian in mo sia phumna Moab rom po hi ne bo tlang huam chunga mi ani ya helai tlang hi tu na chuan Jordan ram chung tlang pakhat meter sang khat vel sang ani ya he tlang hi Jordan rama Madaba khuwa tang mar thang lam kilometer som vela hla a oma kan hriat chian zual theinan Jordan ram omna hi chiang takin soi ta ila he ram hi Asia khomwal pui ram pakhat Arab ram Middle East kan ti zinga mi ania Musulman ram ani ti ila a chiang zual ome aram tak hi Bible luilar tak Jordan lui chaklam om ania Saudi Arabia Iraq Syria Israel le Palestine tenen ain ria Herama hian manlai mun hlui tam tak a oma heng mun hlui te hi UNESCO thil hlui hum hal tu polin an hum hal ani World Heritage Site tia soi thin mun atam hlea lal neya khosa an nia Jordan ram hi tuna po hian lal neya khosa an nia an ram poisa Jordanian dinner po hi khovela poisa hlu pol ani ti te han jep tel ila a tha ange Rinwat ale atim te hian tun malam poin mo sia thlan ni oma soi mun hi Moab rama hian an lo hai fe to thawa he mai ni lawin ne bo tlang mount ne bo vela po hian mun then kha chu an thli thlai to ni ome masian tumang le be sei angin ani nge ye ti tur fin fiana om thai han thlin chat tur an nei lem lo ani bera he tlang bul thu da tanga chim lam hun cheng chezit mai tlo po em lo mun mi hring chen na chi po ni thaya lang lo chu archaeologist den an chut nuwa tlema zong hai faya thuk vak lo lai chin an chak ta de utlata helai mun tak hi Moab rama Mount Nebo tlang huam chung tho Bible in asoi ang nge ya bit bear zone ania an chak san ber po mo sia phumna ni thei oma an rin wang ani ber helai mun tak hi mun khokrok lunglian pui omna kham panga mun rem lo tak ania mi hring in phumna mun ni theya ngai ani lo hrim ma se helai hun tak hi mit hiam te mit la tu ber ani tatlat ani azong tu ten be seina an nei san miaw wangin man rolian le hau tak pui mangin helai hun hi an lai chanta a video masalama te po man lai hun hlui jon hau tak zia kan soi tor thina kum sang tam tak lei le lungin mukle chaem ema alo chil tor thin mun ani tlang puya he wang hian chet vela hau takin sum le pai tha le zung se na tam ma le ya hetian awang hian archaeologist te po hian ris an la ani bera sum tam tak seng thon te po an om nok reng ani na taka chuan helai hun en fia tura rainwater te an chet thei chan po hi sum lam tan pui tu an mu that wang an he ya thani izet helai hun a hian rainwater le atim te hi an chet la to a hun a cheng chena sa sia che ta har le fit thum vela thuk an lei nuwa maktakin an wai lam chu alo dam dup mai le chu tiang an huta chu rainwater le atim te po an phurna sa zual ngang mai pit level an lei nuwa phei chuan lei nuam le dam dup ani ta a hun chu mi hring che tlat hrep na hnu ma ang mai a khoi nuam ani ta tlat ani an phur dan chu na sa tak ani a hetia phur tak an lei lai hian an be sei lo lama boin an tok ta helai Mount Nebo hi UNESCO World Heritage Site ani World Heritage Site chu khovelin hun hlui hum hal tat tu ani ang anga da topa khoi dang lam lo tur ati na ania helai hun an lei don hian Jordan ram sarkar le UNESCO a po phalna an la thapa ma sian han lei tak nu hian an malak na lo zau zela an sul nu an lei na vung i lo nok chin na lo oma
in helai rammi helai bela khosa jinga an lei chiam mai du lo pol an lo oma an soi zel danin thil hlui chui tu ho po hi an lo in erin an lo in it sik ve tham hlom ni ngei turani midang in thil thar mu chuak lo se ti ril rupuran po an ni ve hlom din an soi le zela heng te le chan sang sang soi lan vek lo te awangin helai hnai cheng ti chon sarkar a lai to lo turang en na an thelu ta ani an le kha thelu alan dan chuan an lei zel chuan Mount Nebo tlang hian atur ngei dona atlang hi achim pha hial thei ani ti ani heti lai tak hi atlang lai mek tu rainwater le atim te phur wang lai tak engemaw an lai thleng ngei don nia a in rin lai alo nia rain le atim te chuan khati an na thok lai khotol mi te hekna wanga an han chol chu an la nangang maya an ho tu pa rainwater thin rim lu tuk chu a chek tlak tlak maya ma se kotin top san turin atimau mai sia hemi nu hian he an hun lai na hi thali ngo tan chola hemi nu hian he an hun lai na hi thali ngo tan chola an chol chung hian rainwater chon thei to pin dan hrami de ruain ma an lak chun joma an na top sana tanga a thlanga na an lai chun jom le thei ta hlo ani na an tan le thei chu an lovin an phur gang mai an lei le atanga rei lo te ya mi phum na ninge yangai than ro kan mu chuak ta a rainwater soidanin he an than lei chua hian bi hring om na nu ma po om ngei ani ati ti chuan helai hun hi Israel chian ani chung chu tu ma tlo po theiloin khar ani ta ria hemi nu hian bo rok a re ta wanga ti chuan tun hnai mai January ni somni pasari khan he project an ho tu pa ber rainwater chuan he an thil mu chua hi aron tar lang ta a hei ba ka mo sia than hlui om chung love aron ti ta ani he mo sia than om na ni nge ya soi ne bot lang hi khovela ripui alen ma ka chuan sa kho thila tlo tu tam tak nei ani sa renga Doris in an tlo na sangang mai pathialin he tlang hi mo sia ram tiam a thlir tir wang atlang kha ni boka helai atang hian hun tam tak a thlir thaya kho thian that lai chuan Jericho khua chiang takina mu thaya tin Jerusalem khopui po lang sar takna mu thei boka mizo jinga po he tlang tlo tu hi enga mozat an to a ma se ripui leng hian tu na ri chuan khovel ram danga jin min khap batri meizok ani Mount Nebo tlanga hian asang lai bik sapin apik an tiang hi mun hia oma chu siaga le almukayat ti ania he tlang hi edi century palina vel tang to khan sa khomun na ngai alo ni to a atlang sang lai pakhat siaga hian mosia hriat ringna biak in sak alo ni dei to a edi paruk na vel khan pui thiam ho om khom na tur monastery te po sak alo ni to bok ani ma se he monastery hi chu tu na chuna om to lo thung heng hun lai edi century palina le a hnulam deuh thlengin Mount Nebo hi mun thiang hlema ngai ania lua lum le chei bol ania mitam takin an tloa an chen chil thin ma se hun an kal dewa khovelin do pui le an hu arap ram sang sang ain ngei lo hnuwa phei chuan en kol mu mal loin om renga mi pon an uk sak vak to lawa ma se kum sang kha ko som ko pathuma he tlang thutna atang kaina le apoi mo na te Francis kanan aron thar thoa hemi nu hian Jordan sarkar point a hlutna le apoi mo na te hre chawin Doris noi tam tak hip thei tu tur ani ti a hreta zela an chei nu ma an hum hal boka mi de tlona satber pol ani chhole ta ani helai huna hian atlo tu ten an sim thei tur in khom bot sai zi ania in khom hi ni puya jing dar ya da tanga tlai lam dar ruk thenga oma thasika ero chuan dar ya da tanga dar li thenga om thung he in khom chim tu hi an thanem phin le ani ole heti china hian kan du tok le anga mosia phumna ni nge ya soi hi atam fu tamaya tun halama tanga mosia phumna ni nge ya ngai le soi tam viawa India rama Kashmir historian Hussein chuan mosia kha Srinagar bula nebu tlanga thi ni na ziak ve mau maya Faroan a hno chu anu khan Kashmir ron kalin kumza somni ani in a thi ati ve thung ani he thu hi sang kha ko somriat pahia a soi dei to ani chungin India ram chanchin bular India Today chuan July ni somni pathum sang ni palia aron thar tho vele hluaya angai nom phian na in mosia le Kashmir ti vel hi chu rin lo a fu zo kang Mount Nebo tlang ero aphum na hun ani ngei ti Bible atangin achiang viau thunga tuna kan soi renwa ta le atim te mu chua tang po hian arin thei viawa chuti lain an thil mu chua hi a mu chuak tu ten tlang jar chen an tum viau lain Jordan sarkarin tlang jar rem ti chin ala nei nia soi ani le zela
khen khat chuan a thil lei chua an zir chian zel dur ri awangin duangin an la puang zar tam lo zawk an ti engpo ni se bible le khovel ngai dan hi chu a thu mun fo don lo ti alang chho zela bible nima sela athan chu tun thlengin tu mai an la hrelo ati chungin athan ani tia soi om vezel thungsi ani hi